de na bebre nkra ni mu se yetimi hyehyɛ ma ho ɛma wo kodo obi a wontimi mu oni nye da ɛwɔ hɔ e sunsum nyansa na meka kyerɛ wo yetimi hyehyɛ ɛma wo kodo obi a nipa ntimi no wo da ɛna de bɛmu oni agye nipa ntimi nya ma wo da de obetimi aye de bɛmu oni agye no wo mpɛ no ampo ya hyehyɛ ma wo ampo de obɛmu oni agye no a obema ho atɔwo no wono obɛyɛ den wo mpɛ ya hu bibia gu oni so ya wan wo but deɛ wo sa wo do na kwakodi ntitore bi a sa wo do ko obi hɔ ya yesterday ba ho pa FM eya bo ho pa bu se rede se akoya mehia no ya asa de me ya boda mu yi obey ya mehia no ya asa me hu no a me tibi na mabo me phone tare maso ho be 3 hours ya kasa free night calls ye wo mu yi erade kire me ye wudie ni bia na ba ya anom na asoma we dey onkrofo no na atwa bia tu we hu amu ogina santa no ama backpack ya samu wo be peno but on pe wo da ya sesama enti nyo bia na ena me dono nya botre na nya odo atenka bia na firi nyame sane nso enya atenka bia na firi nyame ade bi wo ho bi wo betimi nya atenka ma no strongly enya nyame na firi no eye wo tamfo na ato ama wo o tamfo na ato sa atenka na ma wo ene wo mato atenka na ma wo akonipa ontimi ma wani nye da nipa ontimi ensom wo da nipa wo ma wani nye da nipa ade ebe mu oni agye no ontimi nye etis watenka to bi ho ya say onu so na tenka na bedi wo bi ana reciprocal mo onkronkron a wotimi mo mesra so kasa kire me ama mente but obi wa wo tie obi na so onu pɛ no enu nko na hia on hye say the other one no onu so the same mo there be on no so onu no pɛ na de me problem pon de sese menya no me pon hene de sese menya no because me pɛ no but me ba so wo busa ho say onu so pɛ wana sacrifices na wo make no pa so make bi ma abempo ye musa wo de bia wo frefre no wa frɛ wo da omu anu atade a che no wato bibia che wo da one side woni na nante am wato ice cream kwato bia ma wato no nko adi tofe kura won to bi tofe kura no nko abedi wo wani mo ntotu eso na wo ka no ho woni na ma wato handkerchief obusa asemi do handkerchief rusu hia bia na what that be ba ya na yen ye panipa ninti no wo be ye bia because wo paninti se wunya no eno nya nyansa eye jimi do nyansa do ne se me hu se me pew matenka bedi ho na mmom no mehye se de me wo ma wo no matenka na me film a no nso wo bi ema me ana because two are better off than one mami asema o kan ye di kan no asabe pi ha bi asabe pi an no attract who you are no de wa o ko attract obi a wa hwe so no so ye wa mo eno no wa hwe so no so ye wa ba wo he on selfishness one side mo da bia ya make say you bit me say ma worry a narcissistic man a narcissistic woman most people are eya na omo attract narcissist no eya omo tie selfishness hu nipa no no pe etu wanhwe bibia okay hu so no pe no odo no ne do no hu hia no esen so be hwede nipa no de ba no it's no I'm married to a narcissistic man. I'm married to a narcissistic woman. The man was settled down for a narcissist. A narcissist here there. Baby. Who you na ko think na ko and na benefit bia obenyan who idolizing nipano and who idolizing marriage no eti ho aba na wucha no ne ewuguo no no na wucha anya de ehia ansa na waye de fata odinka kwaye de fata no ansa me wa de ehia wose wo hwe nipa ne ye na wo fifi ne mu ehu de ewo mu no wa anya no mo eti eba so obi beka sa akosua de wo kan nyina me ametie wo because there bia ka say we obi sta akosua de wo kan nyina me den ai yesu kristo nkwa na timi redeem no correct eti wo no de edi kan say obekọ nyame na ase wakọ kanja odumfo no mobrohumfo we de me ye matinka me nyame me ye matinka me nyame na ba bia meduru de wa amoa me SOMPA FM mafom eye repentance de ye konya me ho a enye rade ena be ma aware ni ena oba ma wori ko no tum na nye nyame na de na ma wo wo na akofa wa de na de ne bae eti se ko erade we de wadawru mo oba mafom oba de sefo me the prodigal son the prodigal daughter ampa edu time me be ware no matinka na ye me nyame because wo jira watinka so na wo choose eti watinka ye wo nyame but what counsel say don't lean on your own understanding. Terade but makoto mwawi.
ba mate se wo ye nyame a wo ye nyame hu nipa mobo no kro wo ye nyame a de aprotete ase no fa ye ne yie me ne me kunu me ne me yira ware yi brem ne be ye ne yie mai obeba nso oh ye de ho brase repentance na eba enya accusation afina ena me kura ye sei ena me yira ye sei kan no tom ne ko bra wo ho ase ne ko sere bone fache odumfo fache me o mafom ampa be man de me hia no because me gusa wa na me boa oba ne me hia me because me gusa wa na me boa me di wanim ba se say die kan o kwa trefo nyame die kan what's up go me di wa shi obro po ukwada but mami die kan o kwa trefo nyame die kan na tre wasam no yeah oja wasam no yeah oja choristers Wednesday choristers mama matie for me na wudi ya woni ato so ne say ka kire Awurade say mama bema wo ye me destiny helper o bompa ye bia say Awurade mama bema wo ye me destiny helper anasa destiny enabler anasa destiny enforcer na say Awurade shebre na wo de atome so say me mra asase so no mama bema wo be boa me mani nyina pie because sana Christ ye asafo no ene se so oba bia bo ho paye ye were destiny destroyer and ye were destiny enforcer in enabler ubetimi awore bema wo shebre adoma chede wo mu nyina ba yera niema nya medi wuro mu se fa beboa wiase nyina ba yera ba wo be hia wo bi ono so beboa ono kra be na nko school na wo nyina wonya djuma na wo da ho nko adjuma ono kra na be pursue obi so beba no nso be mianti wo bompa wo se rade sabe ye oba amesiso yi Mami destiny helper and your destiny destroyer. Na mami prayer partner and your prayer point. Hey. Prayer point in the day be Aradi na mikuru who de be Aradi na mikuru titimio and then say what were prayer point and your prayer partner. AKOSUA enti ye besre wo bompaya wo ye be makra bosampaya na ma ho because ye timi small baby so man dey be from Awurade mami destiny helper obi o wasase su bia destiny da na brabo so obi ne wo ye nipa hunu wasase su adwa bibi wo anye bia nyame pese nipa mienu bi wo ye nhirama wo mo obi ya nyame de ne ba asase su bia there is a destiny on your life but the choice of nipa will be making no na say o mema ni wo kwa ye wakono ne watenka nko a I'm not saying say emata but atenka enyansa wo ho enya atenka ye jimi ya watenka ejimi wo hu bibi obe make excuses ene ya watenka nyansa wom akoya me penu o but you say me penu but ono won shada mpem sa because as a relationship da bia me na mtade e was hard no ai mama destiny sa okra wan frɛ no a onfa da bi ofa ho bai da bia na afrɛ ina amfrɛ me na relationship se ka cho bi so bi mfrɛ o opa wo be frɛ because we share obi na AKOSUA wo penu a eni obi na be ka cho se frɛ no SOMPA FM we share obi na wo penu a ni obi na be ka cho se fa fon frɛ no na akra wo so na no pa ne ho agina na wo tirim wo yi nyame afro de na se ho adio enti asase wo so bi AKOSUA ye nyina ye betwa mu wa ha o sure ba wan hye ya nipa wo be ka se ne se wo be fa ne se wo ne be nante no de wo be fa na damfo de wo be ware no hey yenina so sabre ebe do de wo be quite say 30 years one decision o e do betimi de work wachi 30 years ebi won so wan shan recover da wo ka AKOSUA wo ka babra yi a ni kunu sofu yi a obo ni tuo wo bank ani mu ho yi obo ni tuo 7 times yi AKOSUA oba wo ye adwuma wo bank e wo America memo me pa cho enye sa ba ma na wo ware na nkonte ase ai nkonte ase enye san sofu no ware na nkonte ase e ke bi kura wo ware ya nko wo wo bo ne bra one life decision me kofa obi ba me life mu eno ne mawie be se wo brabo etinye eba relationship enye bibia ede ya tenka nkwa ne agrodie na to na anum coke ono ana me wa no me how ye pa decision way who be make decision na ti what you wanna win and wo be preko
Every now they take a decision. And I want one cook a group. Debbie or body so pizza. Debbie or Debbie or water, dear. Whatever to know, see Kita when you know, just I'm a minka story and to us. But I bless the first of us, you should not have motivation. And Brand Tibia or Bawari or dinner, get a body, get a buy a tone, say. Or at cinema, I'm some girl. Emwa. Or bow demoa, eh, na TV Benny, made a cotofro. Akonyana made a mempecotofro. Meka enam se na tin kan kodi ga ne wonti no ye ka bibia ne wonti ntiase akosia wonu ne ware wo nkora atre eno de nkwala ne dwane woni babi ho na ansa no de nkora ne bedwane no djuma wodi di be ma no ho eno de nkwada ne me ensa dwane be ma ne nim babi ya wode nkora ne wo. I'm telling you true story. Oba ne de nkora ne dwane wode nkwada ne dwane wonim babi nkora ne wo de busuanfo obi ani babi wode nkora ne ko Oba no asase no no ne se de anu oba dem ma mission say am say no oba we ware no oba ma trouble oba how say na tin ka kodi mu nti wantie mafutu no na djuma wodi din na sai short time awade mu no old report hey ya chi ni tu mu nyina e ko bi ase wasesa nkoda ne nyina de nkoda na dwane na meti ya meka say yeni ba bi oba no wo yeni ba bi nkoda no wo for more than 3 years. Wow. Jibe ma no nim ne ma ba bi o mo sisi. Oh. One life decision. Na atwa na o we preko ne aponche. E na ade chema no na mewa no. Anu ade wadi fried rice awie. E de ade yi wusim. E yi wusim sa na oka. E anu boy ne am sha o ye pa. Ga na de anu o. SOMPA FM. Abusia nipa ye gina hoyi so se nipa ba ko a e da se we hie nyame ana we hie abonsam ya careers ya careers o ya careers o metimi hie adwo betimi aye nhira ma me adwo so betimi aye trouble ama me so nya hie nipa we hie e career e de no carry ba ye hwe no nipa no ye shebu pa 3 night course e kasasa 3 hours Delia na me jira me timu ye me de say onya frɛ me ahe ni jimi ya do ko ya to atenkafu bi ama ho atenkafu bi ama e wonya atenka ama no but go and submit it. It no say we read Proverbs chapter 5 verse 30 Proverbs 5:3-4 yes, I think say why. Also trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own. I think minimum say 3 Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Yes, and lean not on your own understanding. In all your ways, I can say acknowledge God. The other can say, "Oh, dear, my miracle keke." I think I know when you ma kusiana, oh dear, my miracle. Now me verify ma. They bet me about say, "Well, we did for na dear ma wo." Since one man na me di any one kasa be carry one burden. SOMPA FM. Nipa ba ko ye career. Eti ebesre yemfa oba yimfa ntu ye hofo yemfa ya na mo nsisi ye akofo obi adamfo da bia wo hawo ye de ukotu mu nyina adamfo nti na konkonsa na modi die ni sekuro aleluya bozo bi ango bobo bi se de ango na da bia adamfo be ba odi ho asem no beka abi o ebusu ya here to aso and suffer tight and suffer shoe. And one has of my belt in the Kakaka, a chase soldier for ready. Where am come on? And your friend is just that's what the Wallowa fascinator Ben Eh, by one producer, distracted. I know, but what I saw the one this who change me now are distracted. Nipa not so unchanged. As an night here. Obi kanya me asem. A drew preaching now or aprel. Bemo. Yes, I say your mema me konkonza for. No aprel. And I notice or distracted. E ma won twa me so de kwatena da bi. Pense mu sa. Ni fa so nya me nkomodi fu okora. Akosi abobos na ya meka story bi a kire kongo de ma mpa nso mu a waka de ya me. Amra bi no obi fra me. SOMPA FM. Nipa we why say. And I'm so sa.
all kasa na me my friend nipa no so phone so na me so eyi gina fan o say ni say o gina phone so na me say I say minim say no kura na wo ka no etika a wo fambo obetete woni nipa no ntem o fambo o gina phone so o kwa na me so me friend nipa no so obetie nkomo na nipa na frɛ me ka say ono aye no na emusa na say na me say nipa na ya gina na me say gina so afeni pani gina inti na me say pacho eyi me fan say ama nso gina phone so nti asem na wo ka no to aso no waka ya funa aka ho nyese bia enam se nyese bia de o kan ye no aka no repeat ne yen solve asem no ya me yen send ne yen solve no wa ha say be ya woni nipa ne nyansa me yen solve asem no say wo boa wo hu se e bi adwoa eni mo ya adamfo nti wa be wuram ti say wa nya akokoduro ankobusa akosua anasa adwoa say nipa ne shouti etu no na umpe na sem wo mu eso ye sheda so so metete mo ntem asa relationship no etre bia ansa na bibi beye no this is sacrifice obi everybody wa obi ambeso obi sacrifice o mene me mano e obi enu obeso sometimes ni BBC ansa na ya be correct na be benefit ebi mom e say benefit some wo chro anasa wo kan eye powerful eti e be say ade ba ko a esese wo di hye wotim ni say ansa na wo bebie wa no aka asema kire obi a say ye wo colleague say ye wo boss say ye wo yire say ye wo kun say ye wo ba no okay pause think and pray before you say it. Pause think and pray before you say it. PTP because adwene a about timu no ya dwene no nyame kasa fam yeah ena honhomone nso kasa fam papa eti wan sha wodofo na woni ne wo ho no honhom bi hye wo nkran se ka bibi ma na ba mu nokre ka bibi ma ne feel bad ka bibi na onye nipa hunu nokre ka bibi na wonya nothing ka bibi na affect ne self esteem ka bibi ma na ba mu ka bibi ma wonfa ne tin koboduam ka bibi ma asam na be pie wafiri woni mu aba ne nipa no wote a ebe ma na bunu ho abofia anansa ka bibi a ka bi a kire no eti ye wo unse ye wo ahonhom afa nipa mu ye adwuma nyame nkonkron honhom no we gentle we boko and osanso ye kind ahonhom aka no wo ye harsh SOMPA FM nyame nkonkron no we kind eti na unse ye say who read the fruit of the spirit Galatians chapter 5 verse 22 kindness eka ho gentleness eka ho and asumdwe nso ka ho asema e different one mu be eda odo adi love nso ka ho e odo asem na wo beka no na boni nnwuma no nso e asema afiri one mu ba e de asumdwe beba na obi wo ho a wo ya ade a wonwini nipa ho wonim se nipa bi a obehye ne bi adwene bi ene wo watenkane a adwene bi o nokre it is a wo sharp who say how you make people feel is so important yeah how you make people feel who betimi ni partner e kwa ma omo fa so feel ye no they will never forget that etime ma bonsam mfa wo so e ma nipa bi ni awreho through your words Emma bonsam mfa wo so obi a obehu ni bia na battles mu o papa enti u bie wano na ka asem de bi kire nipa na u bonsam ma ne refi ne hawo na ma ne refi na ma ne hunu okay na edi nkranhye bia ba na shane den ye ma nyame emfa ya no so enko ye ni nyame nye business yeah bebrenim so obetimi nyame ya business nokre omumhuni bebrenim se nyankopon so wo ye investor okay and we a businessman onyankopon we a investor nokre and we a businessman ampa eti ene nyame nye business ho hwehwene ma nyame ani je ho ne ko invest wo mo betua wo ka de nyame ani je ho invest wo no betua wo ka or the dividend be ka ho eye me say ene nyame nye business apa me ne nyame ye business me mo kada okay me chance se me ni nyame ye business no eno ne se wo ni nyame ye business ade wo kan se wo hwehwa de nyame ani je ho okay na wo de se wa ho den se ye wo sika se ye wo mo na de akwakwata akire enam se na ni je ho nti obetua bo soka okay
Ebi ti say so winning. SOMPA FM. Okay, now wo chance na obi ono wo pese wo fa awurade. Na ebi ahokyere nti ontimi. Na bia wafa no na de ne kɔ na wo frɛ ne phone so. Na wo se ne ho kyere na waboa no. Wo invest say the be you obetimi asum nyame yie. Okay. Wo invest hey. Dividend ya wo benya no. Enya sam ketwa. Ananse nyankopon si asɔre dan nkɔ na sɔfo bi si asɔre dan. Wotimi se we genuine man of God. Okay. And we see so ya musi me so me de kakra me de bua nie anasa bosume so ne atua wo car na wayi bia 20% anasa 10% na 30%. Okay. Na wo se wo de konya me fie wo mo mfantie atua mo bills air condition wo mo so wo ho no any office no any wo mo nyi we mfantie electricity na wakotua na de aboa nya se bia ya asɔre bambo de bi kura wo nya asɔre ba banyame dia na say you are investing in what God is interested in if so na say mesima asɔre dan na wo so mfansi ntimi ntwimfa so no correct. Eti eni nyame nye business obi wa ha oni wiase nko na ye business eni chedi amponye business wiase oni na ye business aboka ewusia ekunafo ejanka sa wo ye omumo a wote so oba bi kunawu ane oba no a wo wu ni kunawu no wagya na nkwada num tutumika na pe bibi fa koma no nyame sesa wo de ma ewusia ana wo de ma ekunafo a wabɔ ne bosia na wate se wo bi wote yesi papa bi ewu wagya ne ma ne mama yensa kofa ba ko ne tua ne school fees okay ko ka kire oba ne say mama ko wo ketwa no wo mu no mesra busumi bia ba jiska fa to aduane mani ana edu ne school fees abusumi yensa bia metua yapam woni nyame aye business wow ana obi an ka kire so wo abrabo fim wo pese wo jai but the enti a wo ye prostitution say ya ho kire enti so onye obi e ma ne de kosua adwuma obejai okay na well, because Onyame was say I am interested or say I hate sin but I love the sinner. Me pebone but the boy for me yaboni edu me pa o masam. No correct. Na ni pa say mama the enti me prostitute nyesa de me pesa me ye ni o. Me ho kire me yabon one. Oh. De me di ni de me ba be di enti na no ho machi bia me gira kwa ho no. Eti me nyobi ma ne de me kosua de pamana setre ya. No obeboa me a. No obeboa me a. Enka me jai. Ampa wo de ne kosua adwuma wo jai. Wa hye na amase se wa be ye master. Apam investment way onyame betua wo ka oh enkofo bebre ne nyame nya business oni wiase na ye business ntina ya na ebinum boka no na emom no woni nyame ye business enam say ye nipa ho adwuma fa discernment ka ho okay fa discerning of spirit if say ye nipa bia na ofri nyame ena nye obi na nyame pese oboa no adwene mu do ne ho mu do okay enye nipa bia na ofri nyame ena nye obi na nyame pese oboa no enye nipa bia na firi nyame okay ena nye obi na nyame pese oboa no na wo se obo ho mpaye na wo se nipa wei kunani wei ewusia wei nyame pese me boa no wote so oba ne kuro awrade eyi oba ma tese esi ne kuro firim na wagya na nkoda nsia ne nan ne ade SOMPA FM ogire ho nsa no abo ho mpaye twe nyame ani oma go ahead shase na ye awrade me wo se sofo bi si asore dan wa ha minim se wo de ma minim se ye wo no osia ma wana no ane de okay because asofo ni bi ha ba ke no ane de ani wono ana ayo no ana sore dan eti awrade me pese ka misika kakra bi amenya me de kɔ boa no eti fa kɔ nyame ma ebi asore no omudi anniversary ebi akɔ asore se bi a church of pentecost se baptist se presby ana se bi a fellowship bi a wo join me join baptist mo tesa no baptist church now yes omo ye celebration bi omo ye bi omo so omo boa senior citizens omo ye mpanifo omo nya 70 years 80 years omo ye mobo eto omo pesika family katente okay what is omo teteten so onkrase daughter church e bi te set no baptist church ye tete daughter church e wo voter region ye tete sorry ya e bi mu tete nuase e omo ana ye di birthday nkofo di omo birthday no discover na yakosi asore de am omo na atonkonya am omo no matena se a worship nyame omo tena se worship nyame na yesi ekotonua aboda na so amomo etasa no baptist for continue kakra benya na fabra na yekoto motorbikes asofo na de be ko evangelism wow omo so omo ko asempa katre dwumadie what is yes omo ko che bibles and wada fa ho hyem na de usika akoto a designer wear na ye to bibles e de ache catch omo sempa to bibles no me so metimi atotu ete monye na me totu nka ho ba ko yesai 50 cities and then money 100 cities who say onkrofo bi ye nyame adwuma bi koso wo ba bi ade bi nyame ne je ho no ma nso wani nye ho okay ma wani nye kunafo ne awusia ho ene mobrofo but na me kan no fa nyansa ne mpai boka ho no amfa nko mani paboni ni ama me hawo ama yo hawo e de ama nyame adwuma bi
do business with God. But some is now when you see can now quality. Umanya mesay. Obisi and tight and a come on to tight say. What is tight? 10%. 10% Yamedi. And I would see at the mass of woody. It is right for no cancer or would you your mom and come a high priest. No, then you depend on more the command. Or see tabernacle no. No Moshe Swan, Abraham Mosi, or Batman tabernacle. No, one can't almost say a Japadian woman free Egypt, no, will be on family. And Israel for none contribute to it. Where did you go, Daba? No, where did the dam on a back? And no, would the sea as far as Dandy Maname. It's what are you talking about? Hey, sound good the diamond or medical go and my Moses edisi tabernacle no. And go on a bath from Messi. And Moses Nessie. One funny passo. It's what are you talking about? What are you saying? When you press and SOMPA FM. Now so for the NTDA. If I'm away. Maybe make you tight. Who was who do sick about Tonna if I'm away? Do let when I'm in who are you to judge me? Miss me tight. Yeah. And I'm chama so for the metia momodi. Aye. And you possible. The ono tinyame no ho. Fa we sika wensa. Me de sika bebo nyame adwuma. Achire obenya heart. Now what is 10%? Apam me kuta 1,000. Na me de 100 cedis ma nyame a. Bayedi. Isha. 10% kwa the lowest. Wa hwe wo so a wontua air bill. Wontua 30% na wo ko baptism me say 30% we na mo mfa ntuatua mo boost so na mo nkoso anya nyame adwuma. Now Babajina, now more can me say, what's what be seen as now so someone do approve me you can't stand and I share Old Testament. What mean Yamenko, Yamia Safo, which whom tie a Begina. If Yamenko, I say a free Yamenko Begina, this is free no. And okay. A free Yamenko, yes, to buy our young one, dear and Sansaneno. And Uncrophobic came free Yame, and Papa became refinity, and was say, come on to and free Yamia. 2,000 years ago, you are so yesterday. Aye, you mean Cassa the late Jesus. That be I hear the late Jesus. What I was saying, what we are supposed to be, and answer so. And in a minute, I will be sitting more with your videos, edited to Facebook and YouTube. Now, and a mucha tight, and a mucha time patrol. I choose to pay tight. Yeah. If I'm away, you'll be in the sick bed if I'm away. What's so bit here? I'm a software dear, I was some. Dabi. Who do sick about them? Obia what the baby will invest. And okay. And was say, baby, we treasure one. Why your treasure is when it's Yami fear no me de konebema makoma awo Yami fie. Me de buanya me de bia makoma ebe wo Yami so. Enti ya na mo wo social media na mo talk nonsense about God's church. Yeah. O Yami asafo ento from da. And okay. Ento from da. Hey, as if what and God actually false teachers they will all fall, but the church of Christ will stand. The body of Christ will stand. It's true. No. Bra no wo mo ba for the Yankopon si asore dan nkona sofo bi si asore dan which means we genuine man of God. Okay. And we see so ya musi me so me de kakra me de buani ye. Anasa bosume so ne atua wo car. Na wa yi bia 20% anasa 10% na 30%. Okay. Now we say we the konya me fie. Wo mo mfantie tu mo bills. Air condition no mo so wo ho no. Any office no, any wo mo nyi we mfantie electricity. Now wakotua. Yes, bia ya asore bambo. The baby kwa wonya asore ba. Banyamedian. Na say you are investing in what God is interested in. If so na say mesima sore dan. Now so mfancy ntimi ntwimfa so. No correct. Enti ene nyamenye business obi wa woni wi ase nkwa na business eni chedi amponye business wi ase woni na business aboka ewusia ekunafo ejanka sa wo yo omo a what is wo ba bi kunawu ane wo ba no a wo wu ni kunawu no wagya na nkwada num tutumika na pa bibi fa koma no nyame sesa wo de ma ewusia ana wo de ma ekunafo wa bɔ ne bosia na what is wo beauty yes papa bi ewu wagya ne ma ne mama yensa kofa ba ko ne tua ne school fees okay ko ka kire oba ne say mama ko wo ketwa no wo mu no me say busumi bia ba jiska fato aduane mani ana edu ne school fees abusumi yensa bia metia yapam woni nyame aye business wow ana obi an ka kire so wo abrabo fim wo pese wo jai but the enti a wo ye prostitution say ya ho kire enti so onye obi e ma ne de kosua adwuma obejai okay na well, because on Yami was say, I am interested or say I hate sin, but I love the sinner. Men pebone, but the boy for me aboni do me power masam. No correct. Nani pon say, "Mommy, the enti me prostitute. Yes, they me person me you." Me won chire me ya bon one. Oh.
Ye me di ni de me ba be di ntina no ho machi bia me gina kwa ho no. Eti me nyobi ma ne di me kosua de pamana setre ya. No obeboa me a. No obeboa me a. Enka me jai. Ampa wo di ne kosua adwuma wo jai. Wa hye na amase se wa be master. Apam investment way. Onyame betua wo ka. Oh. Enkofo bebre ne nyame nya business. Oni wiase na ye business. Ntina ya na ebinum boka no. Na emom no wo ne nyame ye business. Enam se ye nipa ho adwuma ntifa discernment ka ho. Okay. Fa discernment of spirit. Ese nye nipa bia no fi nyame. Ena nye obi na nyame pese obo ana. Is trending and trending and trending. Trending pa. Edino ko pa. Enti ya declare say SOMPA is no more a new station. And enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kra. Sia. Asem. Yenyina yetie SOMPA. Yenyina yetie SOMPA ha ye SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shmaima yamamu nyina ha ebiem eba kasa fidie kase yiso a yedi yabrabo mu nkomo a ye friend MWHO BORۿ ASEM ye obi asem na ene nkomo a ye baba bedie ni nyina fa yen yabrabo mu emabunu yedi hu nkomo ye sikasem yedi hu nkomo aware mu yedi hu nkomo de beboa ma abrabo atumpon no ena ye kire ya dwene efa ho ye fa ne MWHO BORH ASEM ye obi asem to da bi ye de awo ba na o ma ba betena se na ye no ma twetwe nkomo na o ma kire o ma brabom akwansidie enema bi a eto wape enema bi a nkoye gina ye bi o musi ye mre bi a chemo amoa wo mo eto da bi nso na ye di nkomo wo studio ha na ye de ya namo nso asisi ye ye frame de nyame ehira no AKOSUA goabo betimi aframe AKOSUA nhira efisa abre yakopem se no mienu bepa mu a ye de dwumadie a ye frame for God and country ebeba ne de ye abrabom nkomo a ena ye ba bedie nene ye baba be hwe shortcut to success bi a se aba emabu na aba obi apese onya ne ho ntem na wotimi nya ye die ntem na ene ya story bi bai papa bi a ono ankasa ne babema wo ko chanity dia gisikaduro sika ben wokwa kwaje 1 million Ghana cedis nti wode ne ba ekotwa so nti anopa ne ma story bi I see ya me ka ho asem a abrantie bi a wo no oba bi awo wa nyinsen no oba no wo ho ano aba nyinsen no de meje se wo boa obaji akora no kotwa ne ti eku akoda ne ya ne ba ni sukura won hu ne mobo ade o de kopesika na driver for wote kan mu ade akoda na ekona police fo hia na kwantimfi eno mo chi nti ene ye bedi nkomo se de na de sade we aba emabu no nyi ni se wo metimi aye nkakra di ya na enne sese obia in their 20s 21 22 obese oda Range Rover 21 22 23 obese woto Land Cruiser 21 22 23 obese onya mansion 21 22 23 wose obese wo yesi obese she designer wear Gucci ene de kankan wo Versace ene niema be Valentino ose no wo peniema kese eti wonye ready say obe go through the mail obe go through the process of life e die na dia babedru ha ene fraud apeja ne ho sakawa boys ene mranti enware ene mranti abodam ene wo mo didi sebie ene wo mo di wo mo tufuna dakam enante odafuna dakam anadwu bia odafuna dakam afe e de apede yi sade ebe ya obenye sika se tam sika ne sokra yese bia ye de ma na ne nkwa na nyina o enada so bia di sika ne be 2 years echi no ye de wo kra ebetwa so no wapene so se wonya sa 2 years no kra na wo de ginani na so owu a wo pe e de na ama se kra de se medi ye 2 years na mawuo obi wo kra aka na ye eyi malam ne bo ano no ana wo fa kwanbo no sunya aka na wo te ka ni mu na eja atom ono hye ene ka ni nyina hye da ne nso ne nkrofo behu wo mse anya bia se waje nani ansa na wo na ma atwa ne ho ahia nkrofo ntimi nware kyese ene asofo mo pese wo mo gidin asore ba ni eku wo mo be ma no woku ne yere oyere no woku ne kunu na we su ku ne maame obitimi ne maame koji sikaduro ne papa ko kyese ene de emabunu no the aba no eye get rich quick schemes ahodo na wo different kinds of ways and omodi aba ene ye ba bedi ho nkomo Leicester Ghana Limited omodi ya toothpaste ene the brush abadwa so ena me come for the ama wo si egu wonu mu no ese wo hwe ne ye wate se wonya years whitening why years gel no anase bia wonya total care hair bar no na wo de chichi wo si a wo bi nka nkyere wo se why wo si yi adenti na wama wo si egu wonu mu da bia na esu moja adenti na wama wo si egu wonu mu da bia na odi awreho fi se
toothpaste ne toothbrush bi ana wodi chi no na no ko toothbrush bi a wodi twitwi wo se ama wo se kora no ne bu afu ma se se na no ne efemfem wo brush ne nye ano den as a bo na so se wonya Yas toothpaste ene ne brush no a na wodi twitwi wo se a me de me all time favorite ne Yas whitening no oh epo ye se kama yese no ya kama ne yesere wa kokodrom ena me sa pe heba no fi se heba no wudodom ne kaka ne ade no and the herbs ne de aye ntie ye ho aduro ena me total ka no so me sa pe ne nyekesa ade ndem pe ne nyina wudodom ne wosi achi no tekyerema sonso na ye ne kama ena gel no nso ewo ho ena ye kanfo Yas toothpaste ne brush de ama wo se fichu osia no pa na chichu osia numre uchichu osia no pa na uchichu osia numre na wo yiso Yas toothpaste ene ne brush ne dia na kyese bibia da ba bi da Leicester Ghana Limited for that Roma 050 161 9588 050 161 9588 and 050 1390338 050 1390338 now with them Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and in a brush and no na buy a fan busuan chamfa eya kama ekoyie abusuamu ni nyina ye die mu a ye de eye adwuma eno Hajia special local foods fufuo papa bi ene fia den na wo pepreko na bi ya toton ya grelia eya manefa hajia wate se wo pe fufuo ni abenkwan a eya manefa hajia se wo pe jollof papa bi ni fried rice manefa hajia wo pe dokono papa bi a ene tilapia bi dia boso a eya manefa hajia wo pe bunabunu abenkwan katenkwan a eya manefa hajia Hajia special local foods nie eduane papa nie Hajia special local foods nie wache jollof fried rice konkonte aprepre wanya konkonte pa ne enkatenkwan na asa benkwan na nkruma kakra de to no mfimfini no a ase watwa abetie ne mienu na de ahye mfimfini Hajia special local foods nie local ne continental dishes nyina wo bi anopa no woche ekosi enumre no woche apamu no ye adwuma every blessed day Eti Fre Hajia ewo 02463599921 02463599921 and 05947972215 05947972215 Hajia special local food ni eduane papa ni time heba mixture drone TIME obi anim say dro we aba ama ye ho atoye mesrewo baabia wonu osisie no mibusa wo time heba mixture ni bisi ho ana na wo chenda bay eti wo betna wo ma 2026 enne majonko enne misisi enne mitie me ya enne mi fever aba enne manimu ato enne mintimi nedi aba eti wo mre ne yare bebrebe na dua be wo no so ye ntwaso ye tu ase eti num TIME time heba mixture dro na wiei ebra wutie MWHO asem ye obi asem SOMPA 106.5 FM so na efa ye adwuma wo obi a wo jonso a wo bre wo immune system aye mre wo pe wo general well being so na enu anie na enu achi no wonya bi pe obi anka nkire wo sampa wo nipadua no waye ne fine sa wo pe dodo atu ba bi eto onu nyina ebi wo ho Dr. Tafrija ese wo the time HH mixture na the capsules abom ye ntafo obetimi afa mixture no obetimi afa capsules no 0244417669 0244417669 nen one no na SOMPA 106.5 FM akran so your client service line ne wo pese wo ye rate card wo pese wo sponsor dwumadie bi wo pese wo ye announcement wo pese wo ye enquiries bi a your line is 05318862216 05318862216 na odi afaso we ye client service line asofo mo pese mo be preach wo ha ye be mo hu time ye available ye program bi pese wo sponsor mo brasa mo pese wo beto so heba clinics akudo mo pese mo be bie pharmaceutical agency telecos ene de kaka ho big businesses mo nketwa ne akesi adantamo wo bie shop bible say ye nso kane ya emfa nhyem paase ye de si botan so na ahire yenti branai wo dwuma ne yen hire ne maw yenti fafa 0531886216 obetimi send voice note dia fa telegram ana se obetimi dia fa whatsapp ni nyina ye beje 0531886216 0531886216 na one yen ayadwuma MWHO asem ye obi asem dwumadie no nso apam se omanfo pese obaso some production line no eda so ye adwuma ye 050 no ye adwuma pa dwumadi opese obaso na woni ebedi dwuma woni ebedi wabrabo mu nkoma ye 050 94384663 050 94384663 tbm 050 9438
463 na MWHO ASEM ye obi asem production line no eno no na woni yen aye adwuma eti we de me nkona na na afia ne APAM DADAA ewa ha abedwafo me mama kwa aba wo ya Joshua mama me na bibia boko de o nyame de sompa na ma yen de sompa na ma ye de na bibia da yi afia no mo no so kakra ma me nhyia se mfi APAM so APAM anopa ne edi nkomo bi efa ene get rich was at the community get rich quick schemes and the mebunu exchange womu souls for sadien and ne when you see can ne na 2 years kura owu a omfa ho and ne yetimika so obi modam for 3 months but them dey disabio ejanan bosumi nsia we are about benyes ska for 5 years obeye Fence no aye maame nom ne papa nom ye adwuma boabo scan no oto asase no aye 10 years na afi wosini dan yo mo se da bi o muntimi enne eno wa se wo hye adwuma eno wa wo hye adwuma si January a ese se by March no wosini dan awi yeah or person in his 20s in her 20s eno ano no enne man no dey prostitution any hookups enne mema no so dey aye wo dey dan fraud boys enne sakawa boys enne ade APAM ade no tra na etrechre no correct ene me kan story bi show sa branti bi na namfofo kan so ye beboaw ye nko ba bi ye be mo onye ska papa bi wonwura mu ha sa wono no omudi ko twa omudi ko ba for ye wokọ no mu twa ne tini ne techrema ene na yi nyina free so ena no penso so ye maame efrey oba ya ye maame oba ya ye maame panyini wo ni 80s o kan ne nua bi a ono no ososofo mu a de ne ko ba bi ye twa ne techrema twa ne be ma ai ade nyina eno ne ade a ekosapa minim say na wo kan efasa asemi mame ma memo se abribia nyame nhira ne nti ya de edo nyame kon na ayo na nyame nkoso nhira o saade no ho na sompa so akatua pa no wo mu etie bia so nya so mfa so wo sade ade na asi ayo no awie emire mu edu ba bia wanhwe ya de behye se eye wosoro aheman no brene na aduru nyame brene so nyame brene na aso nti na ekọ ne sa nanso ni nyina nkro no se yese wo wefo nsa no wa hwe ode aduane de wa meto wo na bochi ase no na chese yi wachi wade uchi eno se hwe ba bia ye free ba wi ase no shortcut ni ba bia a wo de benya ho se so we de na nsa pe eno kura no bibi wa akire eno na ya sofo oduro eka se wo de koyislegon na busa se adan ye wo ho no ho na di loto esi ni de ho Islegon adan ne gugu wana di loto odi loto na okokosi ye omo obi no awodi loto wahu enti sade ne no enkoda no sa na meka no wo mo efa niema bi mu na wunya 70 no na ye den ai ekura wanyini na wo wo 2 years time wo be wo nokre wahu wiase no onyono ne ede wo mu no wahu empene so se ya broni be kan say experience is the best tutor wo wa famu akwa kwesi awie no eno na otimede kire ofoforo nso se aha etoro uduru ha na wa mpagya na ya obetimi ahwe ase ampa obo se abam eno na enya baye eyesuahunu enti se wa mfam na aka se opese wunya ne ntemo a woda wani atia na etogu so sabi de ye wo no tusie so kura na won de sika no wobeto mu no se wa mfa kwan no so now de ya wo ato sie no so nti unum se eda ho na wudi a ebesa de opre ede to ho no onya firi ho wie na eka wo a enam se wan hu kwan na abefa so na esa watumi akofa bia ba no ubedi amanasa na fe ahokere asa aba wo no mo sa no so ya no wo mu kire ahokere na wo se ade no kura pam wo no ade na wo kwa akogye na atoanse no investment bi a wo de be bi ebehye because aye kro no de no kre any at the end of the day ni gisa wo sa akọ hobim wo sa ko renew en na de wo me fan say tre ba ko na wo twa ya na san wo ko beka so mpetre miensa ana miensa se e bi echo wo do ma me na ko ya ye beje wo papa ni wo nua ana ye beje wadamfo bi ade ne beko enko fom danti how long that believe this la na etre na eno awe ho se me wom ne se obi ho ana ya cha se o we de o ye bibi na ama o ye mfa nipa ye de akokọ ye de aponche me pa cho ade bia moja wo ho no enye wo be kan cho say akokọ
waje awie no wɔkyena no wɔgye nantwie wɔgye nantwie a sɛdeɛ yɛ nananom bɛka suma bia wɔbɛdi apɔnkye adi nantwie no wɔdi nipa ndi sɛ ɛnɛ wɔgye wɔ apɔnkye ɛkyerɛ yɛ aba awie no sɛ deɛ wopɛ sɛ mu yɛduru agye sɛ wode nantwie ba na wode nantwie kɔ na de kyeɛ wode nipa na bɛkɔ enti nipa no nso wode bɛkɔ akɔ a ɛbɛwie no wode waa wo ho na ɛkɔ wode wo ho bɛtwa so adeɛ baako ɛwom no enti borɔnsam nkyɛ adeɛ kwa sɛ tie biara na ɛwɔ akyiri no ɛmmoa wo kra adaakye enti sɛ wopɛ ne yi a ɛso kokora ɛtumi yɛ ma adeɛ no a wo sɛ woyɛ adwuma no a wosua no wodeɛ siadua weta so sɛ wobɛyɔ sɛ sika na wopɛ sɛ sika na wopɛ deɛ a sika edi kan paa yɛ sɛ deɛ yɛde ama no sɛ wɔde kɔ school anaa wobi de adom mo no yɛni kyerɛ wɔn sono because sɛ wɔanidi na sɛ sika no ɛbɛda hɔ a wɔanya bi ato hɔ nti wɔkyena yɛsan ma bi ka ho a wo bi da hɔ nti wobɛhu sɛ wote w'aduane so a sɛ tie biara wobɛnya sɔprɔ so nkakra gu hɔ wonya anu agu hɔ no deɛ wanya ato hɔ no dandanani mfa so wɔbɛba so wobɛtumi de ayɛ biribi foforɔ ɛna sɛ bi adwuma no nso a woyɛ no ɛnyɛ sɛ yɛpagya sika buma ma wo nko a na kyɛ sɛ woyɛ biribi ebi kura a nsuo a yɛtɔn yi kɔfa sahye baako enuru si didu na hyɛ aseɛ yɛ ne nkakra wontɔn ma nsa no na wanya boro si didu no wosan kɔ bi a wɔbɛfa mmienu wɔne bɛba ho so no na afei wo gye store nti ɛyɛ nkakra ɛyɛ adɔ na wodɔ me na bɛka kyerɛ sɛ nipa a sɛbi abrabom wɔbrɛ paa yɛ deɛ mpɛbrɛ woyɛ sɛ wo mpɛbrɛ a ɛne wɔbɛbrɛ wo daakye na brɛ nkum brɛfoɔ nti sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ biribi ɛne sɛ kɔm de wo nyinaa no ɛmfa ntena se nsu fa yɛ adwuma wɔne bɛba ho so na kɔm na yera na adwuma no nso de biribi aba biribi a ɛde bɛba no ɛne na ɛbɛba bɛsɔ wo kɔm na no na ɛno nso na ɛbɛmu wanya bi na daakye wobɛtumi de ahwɛ afoforɔ mate apam medase paa na na afia na biribi abɔkɔ deɛ full name ne yɛ sɛn na na afia duku forsen okay na wode woyɛ young lady nti apam deɛ wanyini kyɛn but wo nkurɔfoɔ yi ho nkɔpɔ na yɛdi megyiri sɛ saa trend no wahu bi ebi kura school mu bɛhu na young girl bi na wahyɛ aseɛ ne mmarima wɔdeti mi a mmarima bɛyɛ 4 oji bi wɔ ha weetua rent otu afiri ne maame ne papa hɔ wee so na to designer wear ma no wee na tɔre mpaboa wee ni ade ɛne saa de minim sɛ woni omuti nkɔ wo hwɛ de enti na ama ɛna young people ne boss abra no maame ebi wɔ hɔ a discouragement from parents okay about time omo kasa bi ema nkwala no yesi gina ye bi a emwa ya brabo okay about time bi timi hwɛ ne ba ka hwɛ ne ba sɛ wo so mfa so ne sɛn hwɛ sɛ unkɔ fo ne ko manim ejao comparison into sometimes akwane te ho na ote sa asem na ne ra ho ena mame so me mame kwa na ndwene me ho me papa kwa na ndwene me ho mame fa ne nkwaje nti na dawfo kasa ketu e bi a beto na sum no ode beko ena second one so peer pressure from social media okay pressure from social media ya be ya ne yonko a oni ne ko school ne demo hwe ne demo di twa infoni no no hwe videos ni we na eba ne se no yes a ena mame so me fa me ho nye de enkohye no menye sika ni bi but they don't ask where the money is coming from and also another one ena second one so peer influence na dan for ne be kwa ne nchen ubo ejuma just one night just one night and you will get a lot of money and one year to school mu just do it just one night you can wear all the nice clothes into ono so what asem no not discouragement from the mama side na eba fa sesi ejumo se bi okwa hia na danfo na ka che so we die ayi papa woni ne koda ba ko pe woni papa we koda ba ko pe sika wo de be ma wo no yes but o mane hu say ebi a obekoso wo ma ebe sa kwa so dem tu be sa for biem I say wo call yen me fan say wo call say nipa ne ma apam so ma $2,000 and say $1,000 wunya na twice no say be ya wode it when what is the next time no be kono sa akwaji nti won say why addicted afa na free one na akotre and ho na abetimi etu afiri ma me ho akotan wodan afa lifestyle na ka aka ho hu de wunya hu biem it sometimes nipa na de wo obetimi de adwene bi atutu mu na ka sede nyame timi fa nipa so timi ka bibi gu yetirim no bonsam so fa nipa so timi de adwene bi tu tirim no kre
a wo be free nyame akwan so akobo abraboboni it is peer pressure no so e ka ho o we die no o convince o we die ba ko pe e we die o ko ya de chi ya e be fasisi ya o be se mita bia mo ho na aka se wa shi ni na o ya na se ena ma me se yemfa nyame suro entity nkwala and also another big thing obatembo ho no onim nyame dada yeah intin onim nyame na odi bia ma ne ba me ya sorry wo say me Sunday school teacher akola ba ko bi oba asori a 6 years o ma me we hin ma me wo fie o papa wo fie na e ba ne say na oba asori auntie I came alone into no akola na nka say hunu aba o na ne ma me timi free fie e ba asori dem ho hwe ne ba obefa na ko enti akola bi say wonyini do baby a anything can what bibia ya onu akola keto no mo ba sorry ba na ma me papa ti fie but omo ya no ma be fa na omo de ne ko enti akola no say wan fa nya me so na no do baby a anything in frame bia betimi abo serious it is ya mfa nya me suro na ntete akwada na hyase no na wanche ne nyame akwanti na bible se chi akwada ne kwan won fa so no wonyini a na wanfiri ho wonya bre ena ne nkoda ya tena wa bible studies wonya bre na ne wo mabom pa ya bom wonya bre na waso nkoda ne nsa kwase da bia ye nkwa asore nkoda na edi wo mkwa asore na pa munye kwawo okono okọ Sunday school na ye kan asem bi di tunatum Yesu Kristo do Yesu Kristo beboa onyame kan ho obema na siwiye onyame ni madwen kro dwene fa ho enye bone di na akoda na self confidence eba na wo hu se sansa asi su kra me ba na ma masa nipa hunu there is a destiny on my life say shebre bi da me so ene nyankopon na ode sa shebre ne ma me nhwehwe no ba ma me na ono wo akoda ne ko no wo nhwehwe nyame na ede na akoda na kwa hwehwe nyame apam eti apam se baby edu ya baba ye national kanka no kre se wo man ye betimi aye ho de be me na baby ye duri no achia na nso emu okay esina bebuo nyina ade de aka ne se nyame ne de waye de so ye man ye anso de na semo ama he o de aman ye wi ene o ma ya sofo wo mu se difo atrofo bia fa mo ne so papa wo enti de aka no tworo no kura ka se ye hwehwe asundwe ni ye nti no se ye hwehwe asundwe ati no a de ye no ye nyo esan se emra no so obi di so se te a eye Ghana mre da hoi minim se wo ye wadwen se wo de unnim bibia nyame no kura unnim no na mo memra no obedi so na wa amfom mmra no se wotimi di mmra no so a maame wabra abo no enye basa because de emratia wonko ho ba bia mmra se memfa wonfa ho de mmra hye se ye nyo ene na abawe a se tie bia no mmra no bebo ho ban na pa me bi mo so ka se o man no nso no se nnwuma ni ho unemployment rate no wasoro emaburu nso hwe nipa na no recently omu ye junior high school no correct so omu ye senior omu system mu ni mu dada ene omu recently omu so ko tertiary institution and this year so ye besa chane out another a tranche eseba pa and so omino policy no about youth empowerment ne youth employment yenim say why ye money ade omu ye di omu betimi so Ghana ye wo youth pa no correct youth no na what the energy any skills no but that's you know how to utilize them o man ye be ne omo no ye nim kwan ye say ye di omo ye adwuma no ye fam mabunu ndi omo ye tools no de wo ho ne mo kwan ye di tools no be fa so aye adwuma no ene ye nim ebi ka say sabre kura ko school no wi amfa so obi ama so wi adwuma nyo no kura bi anim say wo be ko school awie wunya adwuma nyo enwuma wo ho papa na mom yato ne punum mame de o kwasua pon ye wo bibi afra ne project work ubohu so obeye ne project work ne kama de akwa ama ya ma aka ama no no wa paase na afi wo wie no wa betena se ipa adwuma na so project na akoye ye na no ye work ye ma aka ye no e no kwa adwuma because we are research based no project work enti saa de no se de akokosua ye no aban ma wadwuma nye wo so de no be sha ase aye adwuma wo tu e no ho anamon ho a ubohu se saa adwuma no wo nkwa wo ntimi nyo nti aje afoforo bem wa create job no afoforo nso beba aba benya biayo but apam e bi na ma me TV bi afre ne ntapire no ai na no ne bae chete ho nyina na ewo ho na nso na ya adwen nko so ne na mo ye seminar mo nchem no wo mo ye obese fomfom alata seminar wo mo yinwo sabre no na meto na aje sika wo ho a ene ye to no na eni ho saa
enti edu ba bi a yanso yammo ye ho so yanwe ye ho kakra na de nyame de amaye no do so akase ye bebiebie nani afi de ha adwene kese pa ye amanyosam tan bi a yasesa de akyekere ye ho se chiniye na eye ade a so no se enye nso e bia na eye so no na eye ade chiniye se enye nso e bia na eye ma me de ma ye research bi ade bia e form man no ho e beboa man ma no na amanyofo na hyeda tutu mu atuo nti ubo hu se enye wakono because me de me politics no wayi wo ho afirim woni beba ho so na sa ade na wo mo ka ho asem nti a wo se enye no amanyofo na acha afa woni beba ho so no no wo mo acha afa youth and employment eye adwuma na nso enye adwuma nwie se utira yeye ya for youth and employment se ne wo ko forestry se wo ko local government ho ye de wo ko ye community police no ka bibia akere wo se we no eye shallow enye deep enti the moment ya obenya akwanya no kakra obenya no enu ye ni o akwankere wo ho no se sika no nya no na ade be siesie wo dem nya no na ade beto moto atena so eno no se certificate ne na ade enya yi a wo de ye ni yie enti bra wo ye youth and employment adwuma no ya fa community policing unya police ni bia abekọ de ne ye de ko police eno na ye so ye ho adwuma enti sa bre no na wo boaboa ho se set ne na enya na fe washa se as a who take advantage of government initiatives awodo wa yaba na wo de no no dandan wo ho kakra nti woni beba ho so a project ne beko na wie ya kan cho se o ye befa bi no adwuma mu eno ye de obeyire ne ho se ukura diploma obetimi afa ho aye o degree na obese wa qualify ekuta wo eno no se adwuma ne tigu na aka se odi wura police service wo de application koto ho e kire course wa waye wo university die ntia wo qualify se ye fa obie wo mo kohwe nkrata no mu abo se utira ye ni wanya mawura esan se wo mo e call office no ye wo mo nkoye recruit enti fe no no eto ho eno achi eda se boa doctor lawyer hwan sofo ni bible odi aduane enti man na ye tim no a kuayo ne ye chi kase no se ye se ye dwana firi ho ne ye bekra bibia ene nkrofo no ben na ne roba no wo ma twetwe na sinesini e de afagem amana ye den ne ye de abre o se mo am wato breko a mo betimi aye bi wa ha enti wo de ye na ye nya de ebedi ebi ka ye sopros a ye mfa no nkonkoton sika mai adwuma ba okay enti mentena se nwie ma aba bi mma no aba ba ka cho se ye de niema papa ba hihye kuayom ti fa ho jim abra wo nimu se Ghana ye wo no ye dwuma edi kan pa eyekua ani dwadie ne aka nyina ye bonus okay enti wo na ase wo ye doctor de na doctor ye garden meaning say ofiri kuam ne kokoye doctor no enti okọ pension kura obonse doctor wato afuo okọ de kokofuom okọ ne mefuom enti kua no ma ye nwane nya no say yetimi ehyemu kena na mabunu no ye mo opportunity tete wo no mo de mo hu hye ye ne bebre na ebebu enya bu a e wase yetimi nya bibi e de bedandan so enti ho na ye be kire se aburo ne yado banche ne yado bra mekuro mu nkuransa behwe bayire abu nanso bayire no intimate na ho anche se odi gu aputuo mu a ebewie ebi befifiri ebi bewe bese ebi nso kura amwa bese no na mmom se yetimia package ni ye ne ya hwede eho empopoye de aboa bi amfa na no nkae ne ya package ni ye a e de agu box de so da asa kata so ebetimi edi mfie du na da so gu ho na enye hwe packaging ye de no nso bekeka ho ne yesua ehunu mampani kwa abruchire enkomo ne wo mu kodi menkrofo na do abru wo mado bayire kwan be so ne befa daadaa so ho na wo mu eye mfidie no nso e de mo de wo ho abeshem wonderful na sa de ne ye fra bibi se uko school wo fra bibi project work project work no wo sha ase any project management project management wo sha bibi ase wo plan from A to Z no correct bien ye krom ha no problem ne say ye sha de na say but we don't have the end in mind yemprane good as idea na idea ne ba yetri ma then we run with it but yen okay yem emaburu no doso yen chance from here omu free me fancy ye boa na no meti say apprenticeship program aba aye tete omo mbesua APAM ombetire carpentry any ade okay nipa ne wie a
ebi abosumi nsia na abosumi miensa ofiri ne ho a ye kwan be na ebefa so a ebebo no no abeye ne de yes say anya sa project management no a ebe chance akowi a da bia na de nipa na obewie kura bo say ade no de na mo no asade akwa kwotena fie ana aban so kura na ye wonwuma bebre wo ho a ye hia sa services no instance ebe ma Lebanese for ni India for abe ma o mo no a emeye na etimi aboa na na fia ma memra wo so wudiri se de na awofo abatan ene o man ye beye na sa say sa get rich quick schemes na beya aye maburu ne de he minim krofo a ono wo se 5 years grant yakoso mi wiena mi wu amewu o pe obedi die showcase krofo be kamfo no for 1 month any 2 years any 3 years wudiri se de na ebetimi aye ebe ma na abafom eba no awofo na eya ye musa enkwala no de omo pese omo ye ansa na ya impose what we want them to do ye musa enkwala no de omo pese wo ye ansa na ye ya kire se wo ye we this is what you have to do because akula bi wo no pese odo efu but ma me se me pese o ye doctor ni enti adwena ye ntanta onim so won sua book no na na so onye we enti eba ne sa na the decision is not set on one enti akwa no we school na I am doing what I don't like nese course no koye no kra nya de a ope onpe ba ne maame ne papa ne se wonye den wonye ena fa no aban afen mu a senior aban etimi ba schools ema scholarship no anka se aban so timi ma sena woke insano adwuma enyama no so betumi aboa pa yes na owie so a we can also have government for neotex yes gynecologists gynecologists no anything like that maybe sano if the government can do that because akwakoye me see hospital nkwa and we can all not be doctors since ko betimi asisi njumekuo other things other projects for us Calipo for instance or another company obetimi asisi extra you may say bibi to say ekumfi aba ekumfi drinks more of those things ebetimi aiden aboa yen and now if they can speak more on those things and so because we are listening to them, it is them that we are listening to, but as a man can say na yen so ama ya ABB but mama dear emma in mebunu no era situation bi musana sometimes it's laziness on their part okay akwadro so ka ho yes akwadro wo your friends say mebunu no ho papa and not having patience yeni abotre onye adwuma na ise so benya abotre honhom e de atena adwuma animu no oh asumesi I say me fa me ho some sort of pride ne proudness in them they feel they can do it more me wo ho I can do it I went to school on that they don't have the patience to tolerate certain things in tema eba na they are not what they want to achieve no intimim so if we can impart or seek for patience from God and kebe boa and a shyness on the part of your friends in Mebuno no okay they are shy ohun say ne yonko eton nsuo wa traffic mu no me the side we dem intimi nyo share abena wo TikTok so she say ne why way if we can remove such shyness from us you betimi akwa along with the last time now woka bibi say o distribute it this way yes but ma ene mbebunu we can't do that no I don't want to be seen I want to sit in the office me ko school say me betina office but the office is not ready to accept you have to do something that will generate something but operation na fefo be hu no me ko di mate there be ohun me obeka say ma amobra enti ne sana emma no ha adwen yes okay mate apam fakakra to so no ye matie form ram ye numbers ye de be adwuma ebritia kakra no ye 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 now on so de wadwenkyere na wo de aba afa nkoma ye di no na apam ma me nhwe de wa ben na mi a ye nto aso hello good evening good evening abantimi suma so mu good afternoon pacho mami ntie o
Enkomo ayedi ni menu aba na mehia ni. Ochamdindi antuna. Yo. Ochamdindi antuna. Yo. Yenkomo ayedi wadwen kire fa ho ni say. Bocho dia mama na Canada no one no buy. Also obi tu awa. Na mama na papa ansha no. Onti anya so wa shada no yes sir. Ono se sa no be like me say mama ansha no. Me papa ansha me na me shem no. Interesa kwa baba ni sembia na meye. Nti anya sento kono wa shada na yes sir by efuto no mduti ano. Me di ma ke kama chani say. Like uba chanya kwalano na yesia na de aboya bla egu won tadeton neni say in tadeton de egu ni na ne tadeton ntimi de kala kan say isa futu no de ta anki ko konsi no manchile Mate yo mate yanso da se pa wadwen kira wodi aba no wokan obi wo ha busu a wabetom obi anhyew maame anhyew papa anhyew hello mama yes. Good afternoon, Prophet me. Yo, yo. Me bacho. So, running count. Now, the tennis and then you to now ban them because you go invest here. I don't go to me bigger can. A good cantamanto. A big one was so kind. I almost make a crack. But the boys know, and you probably done not what I choose over. A bit for formal, a bit for younger side you to now, yeah, Bob, but I know one page master and many about a cat. Laziness, you know. It's Mama, I didn't have something could be the 18 years say. Obu another time me beduma me sha bran tim na me mata en ko fana no mo na mo na bi nyu ha ji papa ma pere mo ko ba bi hwie na be ko ma ba gu afida kwa je no be ni mama enye nsem ya na kete ye ka ye se ye ka amana ko ya dim ti be se na oke e ba jawere kan onye bo apo me da se pa wo so adwen kira wodi aba emudo pa ye nyina ye kire agiro mane mpum to ne nkanko na ye nso so ye ya awofo ne abaten de na mo asisi ye hello. Good afternoon, Daddy. Mpacho mini abema ben meshiani. Midine na nakwa mi amanko adodo na afre me. Speaking evangelist. Yo, me pacho maminti o. Le chia apam le busuafo ni nyina nso. Ma akusia. Obi le kubono nyum se okufem bon dia sem baba. Pa so dia sem baba pa. Na wo ma bebe nyina nso ye ni ebeboa o man. Ye wo ken nyina no. Thank you. As a Marcus, and not be a subject that. As the chase a room sabrin, side, the race a room sabrin. Only a some black here, pardon racing room sabrin. Bonnie, and yes, ordained a dose to my. So, can Matthew chapter 6, verse 34 1. But the beer done, Bonnie dose to my dano. Sabbath beer, Papa Swatch, say, Bonnie depends, yes, and a dose to say, Papa, a woman. And that's what we can say. Marcus, yeah, set a big idea. You know, we say a big increase. One more, a better one who must say a bit you. Or better for the fact. And to do one, or I deserve. You can. Damian must me. That's what me. Jeremiah 8 verse 9. Or say, Yamia said, Wapui. And Yansa Ben, winning. Upunya Mia Samoa. Marcus, Yansa Bob Granite, a uniform. You were gonna hire it is a so the Kayam 90 small boys, Kaswa, 15 years boy. Yes. Mammy Pia, Sabwe could see you could give me back. Maminu, Edward Yanama Branching would be. Any idea of some talking to back. At Siabo Fan to a coon. Oh, make I story in paternity free. Yes. A 10-year-old boy. Nice boy, Abdallah. Boy. Yes. Show 15 years at Kolau. I didn't know what was about talking to back. Kuku will be back. I would begin Mammy Fee. I just say, my dear man, Abana Gilly, I'm saying, or do 18 the same Abana Gilly for life. If the idea I could do, a Jabancho 18 years, who could do then in our prison, I will make you. I will make you more. If you do not ban, Mama, I cannot say, a branch of what is now we at Juma. So we tell the Bible account, Jeremiah chapter, friend say, 11:17. Say, we do our party in one per person. Mama, I will get to Madame Yaska, never knew. You know, a campana one fashion, I want to be anymore. If you do not, you know, we say, when you're 30 years, watch it, and the answer you must became when you're 40 years, Branico, when you're 15 years,
eti mo obi aba so pray say onya no hontem obeti dan atoka because ye no matter me so mama abrabo no 50 years kura na and afa na bobo blawo senye ya gata ni ebi di birthday ni ye kasa ene kasa ba o wunya ayi 30 na wunsi wo fie 30 na won to card ye ne ye waka achi we yasema yaka we yasema yaka nyina no na ga hwe mu ye banda 50 years no ka wana gwa bra nyina wo ye ki na nke wo ko sa bre no wa wale awo ma wo hu nyansa uni no du ska be ye enso de ye kan de 50 years na ye aso ahia wo ye 50 no ka no yale be bre no agogo ti ta wu se 50 years dia wa bra bo kwa wie ye 20 years was what force wo sini tan enya ka enya we no 50 years say okokura na no okko enya brapa I take in 40 years atana all one me yere Rebecca mama nta chero di sumradi medase pa se won so de aba hello good afternoon. Good afternoon. Me ba chomi nua ben meshiani. Okay, Jerry. Ayo. Jerry mamintio. And I think this is a timely discussion in the sense that maybe you have to agree. So, Obi and Kikaska and as Obi Niska in the church, in the family, and the pressure to amount what you have, and the pressure bet to so. I'm a dear one more different point, and I'm dear, I won't pen about on in the name of what you people say or how people regard it. But yes, in such line, I'm Abrabon Ayemre, so Umre Swan, ample basket to hold water for you. When your time is due in the times of God, basket to hold water for you. And you also know that God's clock is never late nor too early. It strikes on the appointed time. In two restaurant, Yakupona or Manipadi, also Sada Kaudia and Entro. And I think so. And as any part, ethnos and no junior meaning say, so there is no mechanical say, only lazy, not only greedy, not page man, so only lazy. Now, you know, the person coming here. To be the end is obey a Jumadin. Now, saying, if you are a car, send you, Nanaki and all car, send you, say, Obia, so office, and then you have to say, Juma, on you know, Obia, how many have been so with you, and I don't know where you invest you, no more FX. So, maybe don't conquer time, you are one thing, okay, office, Juma. But me I can't show me life. Me see so to this time. The school nabi. Ejuma, she can't buy me sempa. Me escapa. Na me office. Na mo abonti. Enti emma di agenda she me tin say. The yan ke wo no nipa no obeye ejuma din. Eno na bebo. Na no so make you say advance dey awareness. And yet, you want to get things on your own. The car, where maybe papa. At the end of the young guy, teenager, and you never say, if you are married, you also be to 4x4 Range Rover anywhere. What should it and about what should it age? What should the number of years and Nipandia age, ma? A brand Nipacona bread. Now, so you think so, a luxurious. Mate, medase, Miss Nyamisha pa, Yamfa di chat or cry, Breno, I a bena fe for God and count to you, Medianumra. Hello. Hello, yes, Obapa. Good afternoon. Good afternoon, Minia Baba and Messiani. But you're Bridget from Koteku Media. Joe, Bridget, my auntie, una uchato. Yo, it's a query idea. Na Yadamo so much say, Metia Pam when the won't send baby. Na madaba te wana mi ready ni benti me ti pe na me ti advice na ekosa na so me se me fe na me to use ni be me ho aye example ama wo ni kwanya ni seniors bi na ye share ababa na fe but baby it could be no was say ye ni but no was say brain ho ase ono she was like hey young girl bi akasa me ni mte you na me sia no o hold on and o de ko aye so
nti emfa woni me kakra kwama omo a ebia SHS wani nti no de call wani nti owie no ofin say bia omo sha no emo call mani ni adegya no say bi onfa ho brase ene adwumaden obi power pump man na no nche wo ku wo na wo hye wo den ene wo jai call ye ne ye metumi ni mani wie na me ye adwuma na de bo me ba nti no me sere kakra say omo fa adwumaden obi oya de no obi de wo ye no so who say one you know kan wo ya kola wo ye peniu for two criminal family na da bi no wo say ni hu na medase menso medase pa wo futu a wo de ama ye begina so na ye de adwumadie abawie ye adwumadie ne dwumadie ye MWHO asem ye obi asem ye di abrabo mu nkomo ye sorry sui ne de for God encounter dwumadie ne Professor Kobla Abochi woni ne dom eba na wo mo asomo e de ama mo frefre ye de mo se ye bre no aso ye de mo se pa se sompa ye bie ye lines no na mu nyina mo pese mo de mo adwenkyere eba ye frem AKOSUA go aboagye betimi frem AKOSUA nhyira na ye sorry sui na Professor Kobla Abochi ene producers ne dom wo ma beto aso e de dwumadie no aba SOMPA 106.5 FM Akrayeda Leicester Ghana Limited Omodi ya street piece in the brush aba and no achi no so endpoint homeopathic clinic time herbal mixture a drone no so eboa and no achi so no Hajia special local food and no your customer any your client service line no won't be bia so person we enquiries bia now dia fa 0531886216 0531886216 ya from AKOSUA go aboagye betimi frem AKOSUA nhyame fa sedama APAM DADAA ohine yire Jeremiah Simpson Betmize and Afiso Augustine Betmize could be PM Dabe Augustine and na nefia duku wo aha na nefia duku wo mo na ebo mi chidom sabre die na ye sorry su na de ye ka ama munyina maswate prekope ene se ye tie sompa ye nsan ko bi ma ye tie sompa ena ye nyina ye tie sompa afedia sompa no trendy o SOMPA is trending and trending and trending. Trendy pa. It did no pa.